geopolitics hai ba pochi geopolitical ramification hai koina ko masi political science di geopolitical ramification maruina India Myanmar sida lai riba India Myanmar China Bangladesh amadi United States sige hai riba power ahum mari se sige sina sanarei ba sige politics geopolitics ki sige implication amadi masigi negative impact mayam se masi akoi rom da kamai lakpi ai hai sigi chap chaba akoi border state oibani na akoi di yam kayana section thorang immediate border state ni Myanmar siga akoi ga kilometer chamri me da 398 kilometer se akoi moi ga border share tawi hai riba sige area si chahi mudra hena saman khadana la adi matada saman khad dila na pre men regime hai da kai ta che tang yaudana dum kilometer tratuk changba ya ba thokba ya ba laning lakpa ya ba na amuk tawle le ram ba ado Myanmar da ngalletana irang thoi sidi 1960 ga kogi one matung dagi dum matang 67 da muk thoi 88 da muk thoi ma dong 2021 da thokpa sidi di kankan kankhal khidana madu dagi tholak paduna maram oraga somna kanda hojikti nang narcotics drug ki trafficking ga adagi di arms trafficking adagi di undocumented kogi migration of population am se atara kam leitana thokpadu ahan badadi no Mizoram state ka se refugee akoi I masen ni sida lepham pi ni adu tomne haim hojikti chief minister do moi khangam de hairei sine ko aduna masigi implication si yam chauna lakpa adar laiba potsi akoina hojik yengadori sidi Myanmar da hojik laiba situation sida India na loriba role se India na sida sida pi diba roles moina kut thari se kalai wai da no aduga akoi gi state si kalai wai da no moina involve to lai se habasi yam kana yengbam khak changba masida akoi gi state ki legislature singna Manipur state assembly na sigi issue sing si kamdong na moina masi matang sida knowledge moi phajana madui matang da knowledge se leirabra na jaga masi kogi kano sidi kogi international border amadi geopolitics habi sidi masi koi center gi union list yawni na masi koi state subject na te duna Delhi na thopa tawjan ni sidi koi ne kan hairu ya puti ngang ya puti na adwaina dum tumin na leibidong na ayam ba leibidong tawi habi dinga si phobudai koi gi Manipur dagi leiba koi Manipur gi legislators mayam se masi na kanam tana mayek singna Myanmar India China ahum sigi amadi US na involved tawraga Myanmar da tholai ba charang na ba se sigi civil war sigi implication amadi sigi impact si Manipur da kamai lakpa yai akoina kari thorang tawgani kamai paikakani kari tawba yai habase kubna naina ba singa si bawda akoi leiba MLA sing si machi da amuk tadri jadalo ju tabu yaw roba I khangde ai hoji bawda ai jam tadri ko dai akoi assembly gi house su assembly session myam phangre ko 2021 de hoji bawsida sidai da mapung phana Myanmar da oirei ba phibam se machi naina bagi wasum ti yawde unta naina de ayambana swagi labi thongi gadagi de koi school sabagi quality maintain tawdaba cheng chuna pirak taba du buda tawraga hariba aruba pocha masi pochi matang da khut thabasi ai koi state assembly na awu khut thadriban khalle sine ba khori am dangerous wai disi kaino da geopolitics haiba pochi geopolitical ramification hai koina ko masi political science di geopolitical ramification maruina India Myanmar sida lai riba India Myanmar China Bangladesh amadi United States sige hariba power ahum mari se sige sina sanarei ba sigi politics geopolitics ki sigi implication amadi masigi negative impact mayam se masi akoi rom da kamai lakpi ai habi sigi chap chaba akoi border state oibani na akoi di yam kayana section thorang ma long godong ne ba madu lawgi da baduna maram oy kanda madu dagi oirakhi ba akoi gi proliferation of arms adagi di illegal akoi gi maroina undocumented migration of population ko adagi di atana kam laitana akoi gi drug pusalai mayam se sida ready made ta hojik phangai ba nang WY oibai ai dei nang brown sugar oibai ai adagi amadu kari yaba natra yaba tablet oibai ai ko adagi di number 4 heroin oibai ai si airport ta phagalami airport ta phari se chumna gram tara phikau de yepa puram ne te kg mari kg da phagalai ni sigi se akoi imphal airport ta phari ba drug se phari sina tham da amuka pharam bai ai ba ani ka pharam bai ai ba ado pha da matam do pude hai bi abra Papa matam du khata pui hai biati papa matam do pui hai pha sina nuti gi purak ko da no ma pha ba wen ba su ai ba ado phari ba numi se suba pha da di airport si min chingnarani ado maram mak da su phan si ko maram mak da crore chamagi por khon baloi radi crore manga gi por phalu adu tadi phara ga di airport ta mathok tori ba duty tor mi sing su moi service tore secure oire natra adagi di suba pha da ta ga di kaino ne imphal airport su drug su bu da ja la na min chingnara ka da hena section ga di su bu ya roidra hadmaina haidi drug ki business di achoba crore se 100 crore da khujing oiraga deal tor ko ni na masidis da mapangan kan ba powerful mi myam ma yawe habisidi yamna adu ikhang da khangna po ne ba ado sigi tori bo che Myanmar da sumaina irang thokpa se Afghanistan da nawai lan kan tori ngi matam sida Afghanistan sina golden crescent hai ba koi songi sina golden triangle hai dana Afghanistan di golden crescent hai me ba hari ba mafam sina world gi largest producer ong asi koi sida changjal ai ba opium poppy hai se si opium se largest producer of the world si Afghanistan we me ba ado karum kan do hai kan da Bin Laden na nangi World Trade Center attack tor matung da America na Afghanistan da lan ta ba se sigi lan manung sine ba
aduga America na Afghanistan dagi withdraw tawraga America gi lami yam chingthoga hangra matung do Afghanistan si Taliban na kanguna lebak pai ra matung da na opium puthokpagi changse adu mading nem dhagre irang leitrakan Taliban makuta leiragasu amai dona koi Myanmar gi sisu sona kan site leiri bese golden triangle se matam mamang da ekoi gi nangi ekoi gi CIA me am tawdana DA taw CIA tawdana Cambodia Laos amadi Myanmar Thailand sigi junction de leiri ba golden triangle se sigi mafam se pura ekoi lotion grabane ba lotion matung da dugi makha arem kha khara chathau ba culture do lehora kanda lehoba pot se 2021 da lakhiba Myanmar gi civil war sina maram oraga hojik ti mu pakang na drug ki production se adu bodi wang khra Myanmar se hojik number 1 chen rom tawre ana hariba pot se Southeast Asia rom da adi Myanmar gi makha rom thang ba saruk se Myanmar ga lonai se Thailand ni ko Thailand gi mathang da nang Cambodia leni Cambodia mathang da nang Vietnam leni Vietnam mathang Malaysia adagi Indonesia Singapore mathang laktu ni ba ko sigi route se sidadi kam do ge hai kanda drug gram tara hena he pharaba sigi hol sigi lebang me am se death penalty ngak tane gram tara hin bada mamang da Manipur pim sus keno da Singapore da sibe chara pir hat khamni drug puram bagi ko admai to na gram tara hele di som da death penalty ne ba adu sona kan da koi som da India rom da chapasini na kilo da gram tara de ngana kilo hom mai phai da na aje jail da thamari manga tha taruk le ro ga na amu kai chang khang ro amu si business jong hala ne aduna mogi porter hai ga da transporter kangu se masi drug transport to duriba smuggler kangu se masi des da nang lupa lag yang kai pini phara ga nang tha taruk jail le thola ga nu lang ke du nang yu wede anu holo on haraga sona kan da punishment si NDPS ki ek se aduki matik shon bani na sona kan da di favorable route se ko shom do we ar shom da di huji aduki drug ki kanu se am hengal lakpa adagi di khulai se asomda Myanmar da US na de atol topa nang warlord mayam na PDF da ethnic armed organization sing da pidhai bu khulai civil war ka pi bu khulai mayam si nongmai maru mayam si kai di la kanu PDF da ka pi bu nongmai mayam adagi di nang chin defense force na ka pi ba Arakan army na ka karai di khulai no ba Adi supply no sini. adi khulai Myanmar de dum khulai di M16 saba hi ba adagi kano nang M3 adu da saba hi ba lebang nate kai di no AK47 kai di no ba atopa warlord America gumba China gumba Russia gumba chau chau lebang khulai sari ba lebang myam se asina black market da torong moi du thadai nga tane ba ado hai ba du ma fum do adu dagi khoi sona kan da sang guji khulai pai ba sing na mu lan torong tan moi na pai ba ang myam video da thakala ko khulai myam di mo Friday India da sabang ngam India da phang pon tan myam yauri sabang ngam da ba aduna masigi la iba proliferation of arms narcotic ki trade shape smuggling se yam tin hengal lakpa si punamak se asona kan da stability like ba civil war like sina we dei ne ba ada akhoi gi diu si khwai lu ri si India government na sona kan di yeng meeting si karai di yeng ge hai kan hojik ti moi na wa meeting ani thame ba amana Mizoram lom dagi chali ba Kaladan project ana myam na hainari ba situe port ta na chakka da lambi Arakan area power ga chakka da lambi se sigi security ma amana sona kan gi akhoi gi sagai lom dagi sondagi chakka dori ba somdagi chalaga kachin tana chakka dori ba kachin da chatu sina kai no hai kan da rare earth mineral se rare earth heavy rare earth mineral le khoi sida phangi sina sigi heavy rare earth mineral se Myanmar sina almost 90% of the khoi gi world gi magi kano se raw material se moi dagi thoe China na control tawe hari posi dagi India gi su stake log dia de kai gi no hai matam da hojik anoba emerging AI gi khuju khlai machine myam sari ba nang dagi di electric vehicles myam EV machine sari battery sin na dori ba ano technology gi port myam se si khoi gi hojik tablet anoba apa ba kai gi thole myam se pon mak si hojik hai ba rare earth mineral se machine magi major source of magi hardware gi resources man oe ba sigi pot se khoi gi India gi wena masagi economic security gi damakta amadi mokhal masagi national security gi damakta sigi material si masana stock ta horaga thamaga masana sahudragadi China da depend to yaro America depend to yaro an handa Iran da Gulf myam da thau depend to bonina sonda landro matam da ko sonda ji gas tankat na do matha san rai do Narendra Modi ne second thoroga EV da in scores ka school kal officer le hagan rai se sigi insecurity se future da di rare earth minerals da lakdo ba an madu deal ji tongnar hona da India na Kachin state sida hoji se deal ma to bene ba handa Modi na Myanmar gi hunda gi president je ya da ko ga tori se sona kan da na swai border area da na Indian army na nangi PDF khangde adagi ethnic armed group mayam hari mana kori bu nupa du mayok da lan tori bu kambu se sida kulai pi da logistic mateng pang da manung da pang ne ba adu diplomatically sona kan da na baton da wari sai ne kai gino hai kan da moi ji sound bu su ya da ba aduga pura hita kan to bu su ya da ni na moi ji maru oina sanaraga deal ma tong na kan da China da moi ne yon thoi ba mayam se sigi saruk khara India na su lo pa me ba adu gi national interest ani se Kaladan ga Kachin state ki rare earth minerals ga ani sigi interest si yeng matam da sigi labi je power sa ko do ba ko state sigi security indigenous people singi security akoi gi interest puna makse masi India government kamai ni yengi ge akoi la kuntra sidi mang raga su dum yarabra India gi karor chama ga ni phu thang na bagi Myanmar dagi deal to horaga di Manipur de le ba mi la kuntra mani manga se sidi kangkhong chai ga su yare haidna India government lobra haibse
yam ingna tapna akhoi gi leriba lengal posing sina akhoi gi state assembly na akhoi gi government na India government da suwari si phana sagadabni adu akhoi gi oiba geopolitics tawr kadoi ba sona kan la iba mayam si development se masi ga mari lena koi manipur go na di natraga north east ki border state mayam si gi apunba chief minister mayam gi body amana si gi policy ma frame tawmina ra kanda kamaina masi linsu siba saisu su take da mong da policy ma sem na bagi idea generate to buse akhoi gi state government gi responsibility si low daga di delhi na akhoi gi da bakta loisin bi da kani na sina thokra di akhoi di tamangam da future ma da satkini hedana yahan brown mai